ken meme lah karma satwa cening ngajak mekejang demen ningahan satwa bener sobat cening demen ningahan satwa abang cening nawa satwa ne ento pindah ke tetanggian budaya leluhur ane patut lestarian yen sing cening ane ngelestarian nyen buen nah nih nejani melahang malu cening negah lan bareng ngerasiti bakti ring ide sang yang widiwasa melarapan antuk bangas tungkar Om Swastiastu nih satuan memene nejani itu kang pancing ada ketuturan satu di posisi kami ada anak pondok perdidiana pesan madang i agar gegane lemah peteng tuah meboros lan memancing doket lemah ne meboros ke alase kadang ne ngedang jukung ngabo pancing kadang pasehe ngejukti ning nejani subuh kone peteng weh galang bulane luwung pesan itu yo iagat ngedang jukung ngabo pancing kadang pasehe lega pesan kena ne iagat ningalen omake kasunaren ban imbulan ne jani subuh kone yo iagat di tengah pasir laut itu pulang ngepancing tusing ngekelo aduh aneh ngedekin pancing nanging tusing jebe aneh bakatan tuah kang atau be laut kange aneh keentungan ke pancing buen kejep buen kone yo iagat masang panah laut pulang ngepancing buen kejepnya aduh man aneh ngedetin pancing ini oh ne maro be gede maro kone ting-ting yo buen kone kang anu ngeset di pancing buen kone kange antungan ke pasir weh dewa ratu kanti subuh gedang pesan kena ne yo iya ini yo lah kok ini nah ne jani makise Thomas bo dewek ling dini ne jani subuh kone yo iagat negat di Thomas anelena weh iagat ango pesan ningalen ke asrian pasehe keentekan sarwo entek-entek aneh itu laut yang mulang pancing kanti subuh mekelu yang ngantosa tusing masih ada be aneh ngetet di pancing buen kone yang petang sajan tengah nejani mekenah kone yang mulang mara ukana ting-ting pancing sabet ado be ane ngedepin pancing nenek jani mara sekan be gede dewek makaten oh tinggalin je keredutannya oh luang besar oh Bapak ane baju selam pedek tuh kok taeng ngasangan keredutan pancing pak Bapak Aris Pak Arsano cerai-cerai kajang mekejang pusing be ane bakat tangan nanging buen kok ditahan bakat tangan Klecik kita mau gawalin ne jani mara oke entungannya kangen Sakol jadi angunya itu yang mau pindah kene pepindah yo di apa
joget abong mulih kangen nyenawang i dewek sugih bana jakang laut kange entuk aboh gelesan satu subuh koniyo iagat nekat jumahne ditu laut kange entuk gantung di cap-capan paut Wen maning semangat pesan yo iagat subuh nyemak eteh-eteh lakar momoros mesusupan ke tengah alase ditu kone yo iagat ninggalin ado kidang laut ke tengah panah ni lepas gitu kuning panah ni nanging kidange hento elep kandi kone subuh pedang marah yo ule uli joh kone yo ninggalin ado semi di pono nah cening ngajak mekejang nawang abon do sembe ibu kuning sembe bu sembe nikah sentir yang cara jani nikah lampunya nih weh ninggalin masih asane ado anak lo cekek repot ngaenangnya darang nasi asane ado anak lo cekek kayaknya tuh dewek sing daya ninggalin sing daya tepuk dewek nih jadi ngalah kone yo iaga makin pono maro alen-alen ino pusing adonnya wen mani serasa ado ane nundon dewekne kene abad beli agak bangun nih subuh berkiri ganas kamis maro kone yo iagat kedat pusing tepukena adonnya mila hale-hale eno pusing adonnya ditu yo iagat ngelahkan nah ini jadi idewek langkar ke alase nanging iagat pusing dia ke alase ngelingkung ya di samping pondoknya uli itu bener nyipin subuh kone ya jadi iagat di samping pondok saget tinggalin ada lemukan ada suli kange itu ngancan ngedenan lepukan anus itu ngancan mau pindah manusuk nejani ngancan hilang lepukan anus itu ngancan dadi manusuk cekek pesan tengkadikan ditu yo iagat ninggalin anak lo itu ngedel kan di pausne pas kejegegan anak lo itu kadi video dah ditu kenahne iagat puduh kasmaran tresna tegening anak lo henteu laut ngengalang yo pesu uli paangkepane laut yo mentakon kene aja anak lo itu jero anak istri sira ka jero nene mesaut anak lo henteu beli jero peleh petiang orang beli bagus gede tiang kang ane duduk beli di pasir kejo kene abad ngengalang yo iagat nyemak kange ane megandung tuh cacak ke kanti dak pukul tepung nejani anak lo entu tuse gidang melipatan ke kange entu laut yo bos tresno iagat tekeng anak lo entu ayeh yo makuranan nejani subuh pada yo makuranan iagat aja anak lo entu kesuwen-suwen ngancan nyugehan ngancan ngerirehan sakti ribut pesan iagat gelesan sakwenya ditu di desone entuk ado sang prabu ningal henorta iagat ngelah kurenan jeket ditu ida sang prabu mengayunan ditu ida sang prabu mengayunan lakar ngangon kurenan iagat kurenan nejani manggil buena paman pade
Ane kurana iagat lakar madik. Gelah subuh kone ka ditu. Iagat tuseng nya kurang kejuang oleh Ida Sang Prabu. Laut ditu Ida Sang Prabu ngayun merang. Wes siate ditu tuseng ado ane kalah lan menang. Tuseng jani bo Ida Sang Prabu Enggak. suen kasor laut. Ditu Weh, kanyake tuseng ade ane bani teken Lah, laut kiagat angon no Prabu di desa nih. come on deh. Nah cening aja makejang keto nyenah ning iragon depi bumi nenek tuseng dadi nyen mau murka tuseng dadi masih cening nentungan dulu ke pasehe ruk mau saase pasehe ye ada gua ngabokut satwa bawa tubesul om santi santi